नमस्ते। हम लोग खेती में हैं। खेत का है। ओ खोलार मालूम है? खोलार साबा बोले आइसे। तो खोलार तो किनगा से मोय अपनी खान ऑडियंस लोगों भी दिखाई दे। Ô, chị tề, có mà nàng đâu. खोलार इना से दे इतिया कुटी थुरी बोले कुरे आइसे ताइला स्प्रिंगलिंग और इधर पेटी फील्ड ना rich paddy field in Salomi village. Rich paddy field in Salomi village ko to itu ase itu green color na itu ase dei apni khan nachani ke na thakile itu lake nisna ase na manu bi sob khushi chai to balance para manu bi sob chai itu tai khan plan kora dem na paddy field ase to moi yate aise aji itu saba kuru bole na to ini ama moi dijin aise saba kuru bole to itia saba to kuru bole shuru hoy ase to ina saba kore na तो ना जैसे करना है वैसे ना सफा करे अपनी खान भी इतु खान तो चानी था कि वो कम बात दो में चानी के फट खादम दी अलग रेस्ट कुछ तो इत्या तो काम तो शुरू हो बोले ऐसे किडनी पिंस ना इतु सफा करो बोले आएगी ना तो बिशी दिन लाइफ कराना तो आज तो एक ता यूनिक मिसना इनी जंगल दे खोदे पोइके ना कुले itu manuhan interest থাকে না itu ras life tu ina ase to itu tu kidney pains ase na mugai khan tu mugai khan ina chama kore ase itu katise kawa katike ne itu chama koribo itu kati dibo itu kile rakhe gole itu kholar tu uthibo uthike na yate uthile tai do disturbing nokrige na aro kholar tu bishi thuri jabo na ina itu rakha laga komba tu khuri bi rakhe aro mukai tu inga suka hoi chase itu ina collect korbo ekta jaga de ra collect kurina to harvest kore mukai na ina kura nai kole itu khola tu itu dailas itu root pra pura stuck hoi chale ula lobole na pare kena hoi thake thank you when you see TT caps thank you very much for your support Trito Samudra oh thank you very much I hope you are doing well. Apni bhi pishi phal prat paya ase thagi ase ola. Aji tu kwa nisna kheti dia ase. Pishi din ana kheti dia igena itu kholar kam kure ase na. Tuluching arba le kholar sumosa wa. How are you? Hello, where are you? Hey, moi post I kulung chingla I'm in village that is called Salomi. Moi kam kura chaka dia ase. Salomi dia ase re. It's me. I know it. Trito Samudra. I got it. Thank you for your support and watch my channel. So, moi khan itu petty feel. Haju petty feel jo. Salo mi singa konsaren sing do. Haching jo meter house 80-90 kure holi. Sob manu like komba do 200-300 tina bi loi. Du tangor sa lake nisna na.
Itu tu second Shilolik ina made. Poila itu forefather khan koa tu itu Shilolik tu yate thaki bole thakise kole. Hole bi tai khan shift kuri kena aro itia present Shilolik na tati chai she kuri kena history koi thake. Hole mukhan pra bi noi hole papa mwa khan pra inaka koi thake na. Second itu bi second Shilolik na mate. Tai itu jintu pran chase kuri kena koi thake. Tu koa nisna kam grubule ase. Tu olop ni rest kura dem refresh kurubo kuri kena phapna thakise. To ami khan tu aro kam kuribole ase etu karne nakam manu ase upai nai kam tu kuri kena khabole ase to sob Mr. Chirido, thank you for your support and love, and those who are watching, I also thank you to every one of you, and those who are not watching also, I really thank for your, I hope that you will watch after uploading my video. You may be busy working in other works, but you can watch later. Okay, thank you very much everyone for your support and love to my channel Hanso T official. Sadi khan logobi phal lagise kule please morombra share kuri dibi aro like comment kuri dibi. To ajila live to yadibra end kuribo. To oh, now it's okay. Mr. Jerido phal ke thakibi tin phal de ikisat look kuribo phal ke na. To sobra ni sob manu long life thakibole TV ko kina TV khata bra moi Mr. Jerido git ko ase makshe. To your life to hatching in ba chaka isa mo busjo jumona RP episode, next episode we will see again in my next vlog or next video or next live. Thank you everyone. Bye bye.